I'm coming home. Piyesta ng akong niruking na palit. Diyos ko rugo, eko. Bayo kaya po ibig kaya kayong bisita tamo ngayon ng Aldo. Ating kanong tatagal. Magpag-birthday. Nino yan? Wow, ikaw, Diyos ko. Karakala dapat akalinguan. O yan, luguin ngayon. Agad te, pag-rita mo muna yan. Dili yan. Happy birthday! Arlene Salongan eh. Kaya be tayo po kay nga CLTV 36. Reta po nga kakit yung makapost kay CLTV 36 News. Apin po Arlene nga tsukeng gulot dareta ne. Kaya katam social media officer kay CLTV 36 News. Yung kaya katam po nga magaling mo namang reporter and voice talent na po ng CLTV Arlene. Arlene, sana ha-enjoy men birthday mo ngening Aldo. Nino ba by Arlene o mega birthday live ya? O yan, uling mag-birthday live ka, Arlene. Sana makakapag-relax ka at makakapag-enjoy. Dalangin mi para kaya kayong maging kang successful, lumwat kang mamalwat in CLTV 36. Kaya ni nakamagkauyat at kaya ni lakwas mamayagpag-in kaya kang karir. Happy birthday, Arlene Salonga from your CLTV 36 family. Naman day Arlene eh. Or kaya talaga busy uling birthday na. Ayan, na pong karakal may comment king kaya katamong question of the week. Later po na po tambayang mayaring programa. Basan ko nga rin, Tita Ditas. Anong karakaling kang Tita Ditas? Later po, basan ko la rin. O hindi po Kabalen, balita naman po na rin Kapampangan, dakal tamo po nga mga galing artist, kay visual artist, makanya ne, reta po nga kaya katamong performing arts artist ne po, then talagang etamo aso kading galingan da rin Kapampangan, nga makatula po ne nga gugulis lang lagyo, magdalala pong dengalan, kaya katamong balen. Kalupa na po nini bisita tamo ngening Aldo ne po, grand winner ya po kay metong competition ng GSIS National Arts Competition ngayon pong 2024 at ating pong twist yan. Later, balo yan. Kaya tayo po, kaya Kabalen visual artist, ikoyang Edu Perreras. Hello po koyang Edu, welcome po kay Nanu Pata. Wow. Koyang bayo ka tami pagkwento po ta ating kang buring i-shout out, ating kang buring i-greet pa mo. Sige, please go ahead. Shout out naman mo ka rin abi akong artist mo naman, ding king gamat, ding king grupo Kapampangan po. Tsaka rin, ding king Balen po. Ding pong pamilya yan. Shout out po kaya kayo. Mother or... Yes po, yung mother. Wanan niya po lagi mother. Nanay Loring po, tsaka Tatay Eli po. Yan, Manal Bella kanyan kaya kayo. Siguro po. Dapat sinamal Bella, parang kaya kang kayabing artist ne po. Siyempre ko yung di kami matutula kami yung balo mo pinatintang Kabalen, may nga butya kay nga meto nga national competition ne. Pero bayo kaya luban yan, makanano kami kiyabe, ni rin nga kalaban. Buli ko pa ang abalo kasi, anyang linawi kitang Facebook mo, ating ka rin meto nga exhibit in Cebu po. Patapi sabihan tayo rin buri kyan, di na panumpisay ni. Ikip ko, Perreras la. Eric, Eliseo, Edu, ating pang metong, Eduardo, yes, kayo ba? Kilala mo datang Perreras Areta? Kapatid ko lang po, 4 kaming artist actually. Pila kayo may kakapatid? 4 po. Kayo nga, artist kayo ngayon nga? Pampila ka kaya kayo may kakapatid? Bunso ko po, ako pa yung bunso. So 4 kayong magkakapatid, yes, lalaki ko nga. Ngayon, artist kayo nga, ikang yes, peka bunso. Ako bunso. Okay, atin bang, kasi, baka namin, kasi minsan kukuha tamong inspiration, karetang pengari, kareng apo, na kahit talaga, it runs in the blood. Atin kayo po talagang laing artist. Actually, ala po eh. Siguro aliwang forming art, pero yung painting ala eh. Talaga. Ninong minuna, yung pangalan? Detang Adway, Eduardo, tsaka Eliseo, itong pangalan, tsaka itong... Makanita atin lang formal schooling kay nga... Alam mo din. Wala mo, kasi yung Pampanga, wala mo, dakal mo rin itong friendship, mga niya, manakit painting, mga niyan. Siguro, may kailan naman na mag-paint, try da siguro. Buryanan dan eh. Ika naman, makananong nga kay... Buri ko, may kakarin ko mo, makanya. Pero anyang anak kaya pa, talagang lalaban na kaming balang poster making pa grade school, makayang lalaban na ka, diba? So, bala mo may kiyabi ako first time ko ata kata grade 3 ko, kaya ba't kalaba ko rin grade 6 mga yan. Pero ako man yung buto.
Kamanyambut. Kamanyambut kasi Oh. pala po, tang tuna kang edadayan, kanita ka Wow. may. Kumbaga kaya sabi tampin, practice and experience Wow. makes perfect talaga na. Inga kay mo, nano may open ka, makanyan, o buri mo na talaga, even before pa, nakakakit mo lang mamamanyambut. Kasi minsan ma-inspire tamo kapag mamanyambut lang, buri ko manyambut ko rin. Ikabayo pa ito, feel mo na buri mo talaga. Na aside kita pa mga poster, itang iparsume makanya. Wow, talagang burimin niya talaga yung papag-art talaga. Lalo na bunso ko kasi kaya lang panetutugi ko mo kari kuya ko mga yan. Wow. Makanano ita, tirwanan da ka, formal schooling ka, o makanano? Alam mo, wala mo pache bisa kaming manakit art kay mo kami Manila o kaya competition. Mamakyabe kayo. Pero syempre, pag makanyan, naman tang, bisa ka. Kung, for example, ako, bisa akong uling mainggit ko, kakit ko laretang obra, daring artist sa agiges, misa, darat ang kikatang puntong, ay sana ako rin makagawa. Pero syempre, it's not a magic na kasabi mo, biyasa na ka. Ika, makanano mo po practice, makanano may pagalingan, kaya kang pamangaman. Ito, wala mo, maglawi kami mong books, makanyan, tapos, pache medyo mabablanko na magpunta kami pin Manila para maglawe mong artwork mga yan. Okay. Nanong kay mo, nanong house ka rin. Nano yung style, nanong magagawan mo, keng pa mag-paint mo, nanong gagamitan mo. Kaya yung style ni kapatid realism kaya nga Wow. Tapos yung medium, datang nga dua acrylic la, water-based la reta. Itang kaya kami oil la, itang Eduardo, itang inyambot mo namin. Wow. Pag realism ay nga usyo ka rin, kita kaya kayo nano yung buri na sabyanita, nano la ring subject, makanano yung datang na rin kaya kang painting. Kailangan kaya realistic ya, kailangan tang kunanin nga kakit mo, kailangan mabiyaya makanyan. So kailangan patunayan mong realist artist ka makanyan. Wow. So aliwaya ka reta ngayon, kunwari, kami nga painting ngayon, keng gulot mo rin, bala mo, ali kay me pa, itang pakaisipan me pa, nano kayo buri ng meaning niya, reta kaya kayo niya. Wareng abstract. Kayo talaga, kakayakit kahit ang painting, you know already, nano ito. Pero syempre, ating nga pang deeper meaning kita. Pero at least mo, balo mong babae, dakal pa rin abstract. Kanya itang babae kaya kayo kita niya talaga. Pila na kang banuam? 35. King 35 years, kapilan mo sabing atsuna ka ketang stage, kaya na ka talaga, professional. Artist. Oo. Kakapilan kami mag-start talaga na mag-commission, makiyabi ka rin competitions. Wala mo kay, mag-start yung 20 years old siguro. 20 years old, makiyabi na ka? Sinabak na ka rin kapatad mo. Wow. Pero medyo may late lang bagya kasi ilang minuna din Wow. So ako medyo maranon kung may mag-contest talaga. Yes. Kasi ika ka tinakang kaya, kumbaga tinasawp man, ba't ka rin. Guide ka. Pero rin pengari yun. Ba kaya kayo na, sana man lang metong kaya kayo maging doktor, sana man lang metong kayo maging engineer. Bakit naging kayong artist na? How is it in the family? Yung medyo nyo mo muna, medyo edaburi. Kasi siyempre, alam naman talagang bala mo sa benda, di ba? Alam pera kayong art. Kaya ba't kaya, siguro bagya-bagya, akagit na natin naman, okay naman. Alia, ko siguro yung kwento ng tamo, po kaluparetang professions, Aldo, lulub ka o kaya ito. Ating kang very stable income. Kaya kayo naman po balo kayo makanyan one time, big time po yung kaya pa mag-paint nesa. Pero nano itang source of income yung kapag atso ka kaya pa mag-paint ka rin bang competition, commission, makanano bakang taapakit yung karin pengari yun na ini passion miya at the same time kaya ni pwede tamong masenso. Yung masanding mo karela, very supportive lang. Diyan sigurong akit na minsan nala naman panagitan din. Tapos lately siguro atin namang panepagawa every year mga yanting exhibit, maka-schedule na every year mga yan. Tsaka contest. Atin may ka-exhibit na ka. Solo exhibit? Solo exhibit. Wow. Kaya karetang, pag mag-exhibit kang makanyan, kaya makanano karakal dapat rin painting sa agagawa mo? At least 10, minimum. Yes. Makanano may kalwat gagawan, ing meto nga painting. For example, regular size na usually i-exhibit mo, makanala. Kasi, Edu, mag-exhibit ka kay nga daratang, for example, for Christmas, makanyan. Mag-start na gagawa kanta.
mag-start, dinanda na kami man time, mga 1 month. Pero ako makagawa kong 1 to 2 weeks, metong piece. Medyo maragol na size. Mga 3x4 feet. Yeah. Nano lang mo rin ang paborito mong kay subject, gagawang papaint, makanyan. Ding kako kasi kay Aile, bala mo retang detang da akakit ding tao na detang ordinaryong tao mga yan. Balang papalwal ko kay public. Wow, example na nanula mo ka rin. Retang artwork mo nga sabi mo, ini usually akakit. Itang makanta. At kung ikit, sinabi mo itang the price is rice. Yeah. Nano yung kaya mo ito, painting mo ito? Kay bala mo about checking kay retang nga nakamagobrang masyado pang marano para magobra lang mga yan. Kay but in concept ko ka rin, bala mo the price is rice. Bala mo in price na ning pagalda is metong yung abyas. Metong yung plastic abyas. Yes, Bala mo kasi kanyan. isipan ka na, the price is rice. So wapi naman, tampego branda metong aldo, katumbas na yung metong a kilo, adwang kilo nga. Para mo auli din yung pamilyada. Bala mo kanyan. So kaila pala, ating lang bala mo somehow, ating nga titira yan naman karang social problems. Bali, Ren, kaya kayong siguro kayo pa magbalik tamo, edu pisabihan tala, itang kaya kang maging entry, ne? Baka huling, buri kang abalo itang meaning behind. Kaya tang entry mo kay GSIS competition nung bakit sinabot yan. Ikayo man Kabalen, very interested kayo, ne? Josh, i-ready mo la retang bakang taakit do rin Kabalen, tamo retang painting sa gewa ng Koyang Edu, yan po akit tala kayong pa magbalik ning Kuya, Nanu pata. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking napalit. Diyos ko rugo,